Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Chapit Kmi, but Kikubo, Baman Kasmi. Kasengkasi Student Union, Mentagasni Kat Sautrik Julio Arjar Arpoi, Kalalit Banyakandu, your General Manager of Food Corporation of India, Hamolai Moro, Banwat Jingtip Halor Kajingyo, Kurupki Pulet Ka Assam, Hadu Shilak Berni Ukau Balashalan to Namegalia. Hagani Kajinyakandu, General Manager Ulapan Shai Bak FCI, Kamdan Bentai A, Namarbayu Kaula Deban Pelat Chakasor Karjala, but Kashong Hakasor Karjala Ban Le Ekwadan Kam. Nakaliang juga KSU keladawa bade bentung dari jing toket balai loy halor kene ke jingja bat ban penshitam ro iki badan keti. General Manager. Jika seng dari jing Skopia, hadian bagalai katukan ni kubur ba kadan ke jing badan kam bakala yo khau bade ban poi Syagi beriu ki beduk hang ni aku jelajungi tak ada khau bana lamang terpang dengan Sarkar India lembaga Food Corporation of India sabo Sarkar jela lembaga ni ka NFSE Act 2013 aga jingi ke jungi hagi kop kubur hadian ni labba nakaliang ni di bor kulit jongka Sarkar Assam ilayo ban kem ke tunut di beriu lembaga jingi ke jungki ke jingiat jeng katlai lagi drop bayar aku rupam ke bay melak pen sengtu bay long suspicious yang tak kilakem kulit juga Assam kilalap bah hadu silak paket hau body ban mang segi beri beduk ni aku jela lapoi biang penban sa Assam hakaba kaladen ke jeng ya khaitu aba kilap penrung kala haka paket jong ni ka Sunrise Company East Sunrise Company di nakaliang ke jeng ngesuksi hadu kata-kata ban iba kan ni ke jersey ke bangilap ke jersey ke jeng bamsam kepala jor kepala jelai hadu kata-kata lan ngipet ya pokok kubur ini iba sembut menteri rang ba presiden tensong ru ulan uang ba ka Sarkar jela kam dan jengtip IRUM Henry ka Songbek hakabor jangka Food Corporation of India hadian mengelai sui kan statement jung deputy CM nakaliang kaseng ngilawan marmar ni apa office banyak kendu markmat hibat general manager PN Singh body pack yang ni ka directory jangan di FCI hang ni to athan stay lamingi Henry hadin ke jingekaran ke jung upan mau ulapan phai kala uang ba nakaliang ke FCI kamdan jingtip IRUM ya kan ni ke jing bamsap ya kan ni ke jing bamtu yu khau hakaba uang ba nakaliang ke office ke jung lengba release officer yang ni khau kala ada mang siapa ka kala ada pha siapa ka Directorate of Social Welfare bat kasong itu khau hakabai day bat kini ke kendrum kendram kasong bet yang Sarkar jela kata kamu ketenat social welfare ni iru ki statement ke kubur ba social welfare minister ulah kena kelai suppliers deputy CM ukuran dokumoi social welfare minister ukuran dokumoi kini kepeti ba kadang ka jingep here akor komai statement apa dengan deputy CM social welfare minister ba kalong ke conflict statement sebangila panang tin pareng akaba wei ukuran dokumoi kaba uni hang ni pada uang baik bak FCI kamdan bentai isu buat kata ka jingja ke kendrum-kendram hakabai day begini ki silak paket ukau Henry kadai baik apa Sarkar jela namar ban nakaliang IRU jong ni ke office ladap IT siapa ka Department of Social Welfare tegani ke kalau basusi aduh kata-kata hamtam hakum gani kapur kaba kada kudan gani kaklam kango aba pilaban i ban nakaliang kaseng nakapor ngejulit saman lagi kentot saman lagi senong githau sikinong kendang iba per banyaram yaki paradok parasnan di basam sitom haduk kata-kata namar gani kaklam namar gani lockdown habang ilay rap yu khau Henry